dan. Dobrodošli na drugi panel drugog dana festivala Bukiranje. Veliko mi je zadovoljstvo što ću predati ne samo panel, već i promociju jedno od najrelevantnijih publikacija iz crnogorske, ali i svjetske politikološke studije. Tako da počnem. Dobar dan, moje ime je Miloš Vukanović i veliko mi je zadovoljstvo da predstavim panel na kojim će biti promovisano prvo crnogorsko izdanje nove klase Milovana Đilasa. Nova klasa, studija koja analizira komunistički poredak i ideologiju, objavljena je prvi put u Sjedinjenim Američkim Državama 1957. godine, a prevedena je na više desetina jezika u ukupnom tiražu od preko 3 miliona primjeraka i od Vlašenog otvorskog foruma proglašena 1995. godine jednom od 100 knjiga koja je najviše uticala na kulturu Zapada druge polovine 20. vijeka, tačnije od Drugog svjetskog rata. Moram da napomenem da prvo crnogorsko izdanje nove klase sprovedeno je kroz projekat Akademije Milovan Đilas, koja realizuje nevladino udruženje Društva crnogorskih izdavača, a podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori od osnovnih usluga od oblikovanja politika M-Base, koje sprovode Centar za građansko obrazovanje CGO, Friedrich Heberški Stiftung, Centar za zaštitu i poručavanje ptica Crne Gore i Politikon mreže. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave. Saradnik NV Društva crnogorskih izdavača na ovom projektu je Fakultet za crnogorski jezik i književnost. Imamo sat vremena i 4 veoma interesantna panelista koji će govoriti o ovom značajnom dijelu. Dozvolite da ih predstavim. Prije svega profesora doktora Vladimira Vojinovića koji je bio urednik ove edicije, profesora doktora Adnana Prekića, istoričara Filozofski fakultet u Nikšiću, kolegu Miloša Vujkovića, ekonomskog analitičara i koleginicu Anu Nenezić, politikološkinju. Znači, kao što možete primijetiti, selekcija panelista je takva da pristupimo novoj klasi sa svih uglova, odnosno ne samo da je predstavimo, pogotovo se radi o prvo crnogorskom izdanju, da je predstavimo iz svih aspekata koje je ona imala uticaj na posljednjih 50 godina, ne samo na Crnu Goru, Jugoslaviju, nego kao što je već rečeno i na cijeli zapadni svijet. Prije svega bih počeo sa urednikom edicije, profesorom Vladimirom. Znamo i tekako da ste u svojoj karijeri dosta radili na Đilasu. I jasni su motivi za prvo crnogorsko izdanje nove klase. Međutim, što je konkretan bio povod i kakav suštinski očekujete uticaj ovog izdanja da treba da ima za današnje društvo, odnosno zašto izdanje nove klase u 2023. godini? Prije svega dobroveče svima, zaista vas je lijepo vidjeti u ovom broju drugog dana festivala, kad inače opada festivalska energija. Juče su neki bili cijel dan ovdje od samog otvaranja od 5 sati pa do rano ujutro, ako tako možemo reći, jer smo slavili i 5 godina fokalizatora izdavačke kuće, odnosno Buk Cafe ugostiteljskog objekta. Odgovor na ovo pitanje kolege Vukanovića ne može biti jednostavno. Tim prije što moje bavljenje Đilasom, sad ovo neskromno zvuči kad koristim ovu zamjenicu, ona je itekako frekventna u novije političko vrijeme crnogorsko, ali recimo da sam i sam inficiran sopstvom, kao i čelni ljudi naše zemlje. Nekih 20-25 godina traje moje interesovanje za djelo Milovana Đilasa. Otkud to? Kogod ili čija god familija ima neku vrstu disidentskog iskustva kao što to ima moja, budući da je moj džed po majici bio golotočki zatvorenik, izoštri čula za ovakva pitanja. I još kad budete kažnjeni time da se bavite profesurom, da se posvetite književnosti, onda to nesumnjivo vodi ka pojavama kakva je Milovan Đilas. Milovan Đilas nesumnjivo spada u one autore, sad govorimo o statusu disidentskih pisaca, koji mladim naučnicima, istraživačima, pa je na
određen način i na mene skrenula pažnju ova tema. Dakle, skreću pažnju na nečiji naučni rad, snagom svoje pojave, rejtingom koji ima u društvu, u kulturi, književnosti. Dakle, bavljenje Đilasom nosi svojevrsne pogodnosti s jedne strane, s druge, u zemlji kakva je Crna Gora, pa i zemljama kakve su sve u okruženju, nije lako baviti se ovakvim temama. Pričali smo o tome prije neki dan na naučnom skupu na Cetinju, odnosno na Cetinskim filološkim danima. Baviti se Đilasom, kojim su se bavile generacije obavještajnih struktura, nije lako, jer i dan danas neki pripadnici tih struktura koji su u penziji iz više manje praktičnih razloga bave se Đilasom i bave se time pokušavajući da vas priječe da se odredite prema disidentskim temama i autorima kakav Đilas nesumnjivo jeste. Zašto nova klasa tek sad? Čuli ste od Miloša da se nova klasa pojavila 57. godine. I to je štivo koje je produžilo zatvorsku kaznu Milovana Đilasa. Valjda je to jedinstven primjer na svijetu da je jedan revolucionar 3 puta više robijao u zemlji koju je stvarao od one koju je rušio. Pa kad se taj status prenese na ono što jeste bilo aktuelno u našoj sredini, a to je svojevrsni zabran objavljivanja Milovana Đilasa, status tabu teme koji se vezivao za djelo Đilasa, onda možemo lako pretpostaviti da su Crnogorci bili posljednji pred kojima je pala zavjesa ili plašt koji je ukrivao ovo grandiozno djelo kakva nova klasa nesumnjivo jeste, i ne samo nova klasa, nego sva Đilasova djela. To je jedan od glavnih razloga. Dakle, strah Crnogoraca da se suoče sa sobom. Pričat ćemo o tome kasnije. U ovoj knjizi se dešava susret Crne Gore sa samom sobom. Hvala. Kao što smo čuli, Milovan Đilas je robio zbog ove knjige. Međutim, ona je nastajala u turbulentnom periodu ne samo u njegovom životu, već i u životu komunističke Jugoslavije i u životu komunističke partije Jugoslavije. Kada gledamo djelo, gledamo ga i kroz pisca i kroz događaje koji su ga inspirisali da napiše ovakvo nešto djelo i koji su uticali, koji su bili neki motiv. Što se to konkretno dešavalo u životu Milovana Đilasa tih godina i iz čega je izašlo ovakvo jedno revolucionarno djelo? Pa Milovan Đilas je uvijek negdje bio pored vremena, kao da je išao ispred, neko će reći da je išao ispred vremena, i to negdje pokazuje i tu jednu tezu da bez obzira koliko neke ideje bile dobre, koliko one bile univerzalne, da je mnogo važnije kada su se one pojavile. I mislim da je to priča za Đilasa upravo vezano za to. A kada govorimo o istorijskom kontekstu, mislim da je sam nastanak ove knjige i sve ono što Đilas radi 1953. godine sa svojim tekstovima, otprilike negdje na talasu onih promjena koji se dešavaju u Jugoslaviji. Ja ću vas podsjetiti da se u novembru 1952. godine održava 6. kongres Komunističke partije Jugoslavije. Ona partija na tom kongresu mijenja ime u Savez komunista Jugoslavije i taj kongres otprilike negdje treba da definiše jednu potpuno novu ulogu komunističke partije u jednom socijalističkom društvu. To je period kome prethodi sukob sa Infobirom, sukob sa Rusijom, pokušaj otklona od tog nekog sovjetskog nasljeđa koga je Jugoslavija potpuno prihvatila od 1945. do 1948. i nakon tog sukoba dolazi do postepenog udaljavanja od tog nasljeđa i 6. kongres iz novembra 1952. je potpuni otklon od tog nasljeđa. Na tom kongresu definiše se potpuno nova uloga Komunističke partije Jugoslavije, odnosno sada Saveza komunista Jugoslavije. Komunistička partija po tom njihovoj ideji više ne treba da bude ključna društvena
i politička snaga u jednoj zemlji koja treba da upravlja svim procesima u ekonomiji i društvu, nego ona treba negdje da bude jedna vrsta, kako su oni to nazivali, avangarde društva i da se da neka veća sloboda i demokratizacija u opšte društvu, što je također bilo na talasu tih promjena od 1948. godine. U tom smislu Đilas ni u kom slučaju nije odstupio od onoga što su ti stavovi sa 6. kongresa i što je taj jedan široki proces demokratizacije jugoslovenskog društva. Naprotiv, ja mislim da je upravo i ovom knjigom i svim onim što je on uradio negdje bio na tragu tih promjena iz 52. godine. Problem je bio u drugoj strani. Problem je bio u tome što mi 53. godine, u prvoj polovini 53. godine imamo jedan veoma važan svjetski događaj, a to je Staljinova smrt. I kada Josip Broz kao ključna uloga i ključna ličnost jugoslovenskog socijalističkog pokreta i komunističke partije, negdje uslovno rečeno, da kažemo, povlači ručnu i kaže dovoljno je bilo demokratizacije, mi sada se vraćamo nekom novom komunizmu, odnosno nekim starim korijenima, što bi otprilike bilo vraćanje na neke prethodne. Tu ima isto jedan drugi važan element, a to je priča koja se odnosi na veliku međunarodnu pomoć koju je Jugoslavija dobijala u kontinuitetu od 1948. godine i ta pomoć je u velikoj mjeri, ona se mjerila u milijardama dolara i ona je na neki način bila negdje uslovljena daljom demokratizacijom društva, što negdje za komuniste u tom trenutku nije bio toliki problem. Međutim, osnovni problem je bio što su donatori sa zapada tražili od Jugoslavije da se ona i ekonomski otvori i da ona na neki način počne da primjenjuje neke tržišne elemente u svojoj privredi, što je bio veoma veliki problem za cijelo rukovodstvo. I u tom smislu dolazi do tog sukoba da Đilas sa jedne strane negdje nastavlja na tim tradicijama sa 6. kongresa, dok sa druge strane politički vrh misli da je potrebno napraviti malu pauzu i tu dolazi do tog glavnog sukoba. Evo, ne znam da li je to dovoljno za ovaj dio konteksta istorijskog. Jasno. Upravo ste rekli jednu ključnu stvar u različitim percepcijama ekonomskog napretka Jugoslavije i indirektno ugrožavanje moći određenih grupacija na vlasti, kako su oni trebali se postaviti prema tome. Generalno, u Crnoj Gori veoma malo se gledaju društveni procesi, čak istorijski procesi, kroz ekonomski aspekt. Iako još od Brodela do Kennedyja cijela svjetska istorija je sada opisana kroz ključne ekonomske procese, mi naravno malo kasnimo. Iako Đilas nije kasnio, on je već 50. godina ne samo opisao razne ideologije svjetske kako su imale korijene u ekonomskim nedaćama, već kako su oni mijenjali svoje društvo. Kako je Milovan Đilas zapravo u ovoj ne toliko obimnoj, ali veoma detaljnoj studiji opisao novu klasu iz perspektive ekonomskog djelovanja? Prvo, dobar dan ili dobro večer. Hvala na pozivu i da čestitam organizatorima na jako lipom festivalu i da se zahvalim publici što je došla da sluša malo ovo što mi pričamo. Ja ću pročitati ovo temu vezano za Đilasa i ekonomiju, jer mislim da malo ljudi zna uopšte da je Đilas pisao o ekonomiji i to poglavlje se zove ideološka privreda. Dakle, osvrnuo bi se na nekoliko događaja te 57. godine kada je Đilas objavio novu klasu. Te godine je Sovjetski savez lansirao prvi satelit Sputnik 1 i to je praćeno lansiranjem Sputnika 2 mjesec dana kasnije, koji je prevozio lajku, prvo živo biće u orbiti oko Zemlje. I u toj godini je Elvis Presley kupio Graceland, Lennon i McCartney su se upoznali, a osnovana Evropska ekonomska zajednica, Rimskim ugovorom. Zanimljivo je što sam našao kao uvod u temu da su Sovjetski savez, Demokratska republika Njemačka i SFRJ te godine obnovili tripartitni ugovor o kreditu od $175 milijuna za izgradnju prve faze aluminijskog kombinata u Nikšiću. Dakle, ako ne znate, kombinat aluminijuma u Podgorici koji je sad napravljen inicijalno bio planiran u Nikšiću. I dok je lajka osvajala slobodu svemira, u godinu u kojoj su zvijezde spojile Beatlese, iste godine Đilas iz zatvora objavljuje novu klasu. U toj novoj klasi Đilas razotkriva unutrašnje protivrječnosti socijalističkih sistema i posebno se fokusira na Sovjetski savez i na Jugoslaviju.
kritički ispituje nastanak nove birokratske elite koja koncentriše prvo političku, a zatim ekonomsku moć i tvrdi da ovakav razvoj zapravo potkopava socijalističke ideale za koje se ta ista klasa borila tokom rata. Đilas ističe da komunizam umjesto da ostvari obećano besklasno društvo, stvorio je novu elitu koja sebično monopolizuje resurse, moć i privilegije i da ta nova klasa, kako je naziva, veoma efikasno koristi državnu kontrolu nad sredstvima proizvodnje, što dovodi do prvih pojava nejednakosti u društvu u postratnoj Jugoslaviji. Citiram: kretanje nove klase ka vlasti ide i mora da ide kroz borbe proletarijata i siromašnih slojeva. Iza toga se on interesuje proletarijatom i sirotinjom samo ukoliko je to nužno radi proizvodnje i zadržavanja u pokornosti ove najpokretnije i najbuntovnije društvene snage. Kraj citata. U ekonomskom smislu Đilas ocjenjuje komunistički sistem kao jako neefikasan, jer samo zamjenjuje jedan oblik ekonomske hijerarhije koji je bio prije rata sa drugim, ali koji je bio manje efikasan. Umjesto pravedne raspodjele, mehanizmi koji su bili zamišljeni da eliminišu klasne razlike postali su zapravo alati za konsolidaciju moći te nove elite koju on naziva nova klasa. Uprkos tom deklarativnom egalitarizmu socijalističkih sistema, Đilas bilježi prisustvo značajnih ekonomskih nejednakosti u društvu. Novostvorena elita pod lažnim okriljem državnog vlasništva akumulira bogatstvo i privilegije, dok se običnim građanima te privilegije uskraćuju. Nova klasa predstavlja oblik državnog kapitalizma gdje malobrojna elita ili takozvana crvena buržoazija kontroliše u suštini državne resurse. Đilas kritikuje centralno plansku ekonomiju kao faktor koji postiče ekonomske nejednakosti. Nedostatak tržišne dinamike individualnih posticaja dovodi do korupcije i neefikasnosti i u takvom sistemu raspodjela resursa je politički čin koja je vođen interesima nove elite, a ne tržišnim zakonitostima. Citiram: ne zna se ni za jednog komunističkog vođu da je stradao zbog neproduktivno utrošenih ili rasutih basnoslovnih sredstava, a tako mnogo ih je svrgnutih zbog ideoloških skretanja. Kraj citata. U okolnostima gdje nema direktnog odnosa između individualnog napora i nagrade, Đilas uočava pad produktivnosti i pad inovacije u društvu. Ističe da odsustvo kritike i konstruktivne sugestije dovodi do stagnacije i rasipanja resursa. Citiram: najveće rasipanje se i ne vidi. Do njega dolazi zbog rasipanja ljudskog rada. Spor, neproduktivan rad nezainteresovanih miliona uz onemogućavanje svakog rada koji se ne smatra socijalističkim, čak i bez obzira na to što ne znači privatno eksploatisanje, to je neprocjenjivo, nevidljivo i najgigantskije rasipanje resursa koje nijedan komunistički režim nije bio kadar da otkloni. Kraj citata. Đilas naglašava da nova elita svoju moć koristi ne samo kroz ekonomske mehanizme, već i kroz kontrolu informacija, manipulišući statističkim podacima da koristi da se prikaže lažna slika prosperiteta, što dodatno zamagljuje stvarnu situaciju u društvu. Citiram: nijedan totalitarizam u istoriji, pa ni savremeni, izuzev komunizma, nije uspio istovremeno u toj mjeri da prigrabi sva tri faktora gospodarenja ljudima: vlast, svojina i ideologija. Kraj citata. Čak i u kontekstu radničke klase, Đilasova analiza je surova. Radnici, kako tvrdi Đilas, nemaju stvarnu moć niti uticaj u procesima odlučivanja. Umjesto toga, njihov trud i resursi koriste se za održavanje puke birokratske mašinerije i privilegije vladajuće elite. Đilas piše i o krađama. Samo u Jugoslaviji otkriveno 1954. godine je preko 20.000 krađa društvene imovine. Međutim, Đilas se ne treba samo hvaliti, Đilas se treba i kritikovati. Dok on precizno identifikuje probleme u socijalističkim državama, njegovo djelo je nepotpuno jer on ne nudi konkretna rješenja za ekonomske izazove u sistemu. Osim toga, njegova analiza ne daje uvid u spoljašnje ekonomske faktore koji utiču na socijalističke ekonomije protiv inostranih kredita i donacija koji su bili ključni za industrializaciju i oporavak države. Đilasova perspektiva je također ograničena samo na Sovjetski savez i na Jugoslaviju i ne uzima u obzir raznolikost drugih komunističkih režima kao što je Kina, koja je danas druga svjetska ekonomija svijeta, kao što vidimo, i potpuno se otvorila prema svijetu. Njegova analiza zanemaruje pozitivne aspekte socijalističkih sistema, kao što su univerzalni pristup zdravstvu i obrazovanju, industrializacija, smanjenje siromaštva u državama koje su bile razorene ratom. Đilas pretjerano naglašava da je nova klasa iskoristila državnu imovinu, bez razmatranja da imovina nije bila prisvojena ili privatizovana u bescijenje, kao što je to slučaj danas. I da zaključim, u suštini nova klasa
pruža dubokoumnu, međutim istovremeno i površnu analizu ekonomskih protivrečnosti u socijalističkim sistemima. Iako knjiga ima svoje nedostatke, ona ostaje relevantna za razumijevanje kako ekonomske dinamike funkcionišu u ovakvim sistemima. Nova klasa ne služi samo kao referentna tačka u diskusijama o manama komunističkih sistema, već nudi uvide koji su primjenjivi na razumijevanje modernih autoritatnih režima, pa čak i na trenutna kapitalistička društva. Zanimljivo je razmišljati kako bi Đilas danas opisao novu klasu koja je prije 3 i više decenija naslijedila čuvenu crvenu buržoaziju. Kako bi nazvao klasu koja je prisvojila državnu imovinu umjesto da je koristi. Klasu koja se vodila ideologijom ličnog bogaćenja na štetu opšteg dobra. Klasu koja je vlast koristila ne za državni napredak, već kao paravan za razne nelegalnosti, korupciju i devijacije u ekonomskim i socijalnim politikama. Nakon detaljnog iščitavanja Đilasove nove klase, poslednjih nedelja, uvjeren sam da bi novu klasu sasvim prikladno nazvao beskrupulozna klasa. Hvala. Nova klasa... Nova klasa je suštinski ekonomska analiza, ali na kraju treba da poentira kreiranje politikološkog sistema koji, eto, mnogi smatraju da je nastao 40. i 50. a rezonuje i danas. Kako vi vidite Đilasov pogled na stvaranje novog društvenog sistema? Hvala Miloše na pitanju. Prevashodno htjela bih i ja naravno se zahvalim na pozivu organizatorima i da čestitam dakle na uspješnom festivalu. Bila sam tu juče, vidjela sam koliko je zapravo ovo vrlo značajno, korisno i koliko su ljudi zainteresovani uopšte da budu prisutni i da čuju nešto malo drugačije. Tako da se nadam da će ovi festivali biti i dalje praksa i da ćemo svake godine biti u prilici da se okupimo i da razgovaramo o različitim temama. Kao i uvijek, Vlado dao onako jedan prilično zahtjevan i težak zadatak, takav je bio i ovaj, da se na jedan način, odnosno meni je zapala ta privilegija da na jedan način pokušam dati analizu savremene političke scene kroz ono što je prizma Đilasovog pristupa u odnosu na ono što su njegove osnovni zaključci i teze i na koji način se to zapravo može vezati na ono što živimo zapravo danas. Ja inače nemam naviku da čitam, ali imajući u vidu ozbiljnost same teme, koja je danas ključna tema, daću sebi i taj prostor kako bi na pravi način probalo prenijeti ono što ja smatram da je bilo važno, a šta je sadržano u ovom dijelu. Kao što smo rekli, ovo dijelo se bavi problematikom koncentracije moći, rekla bih, unutar komunističkog sistema. Za njega, za Đilasa, koncentracija moći nije samo posljedica komunističkog sistema, već je njen ključni nedostatak i paradoks. Dok je ova analiza bila revolucionarna u vremenu kad je napisana, postavlja se i pitanje koliko je relevantna za savremene političke izazove Crne Gore. Đilasova nova klasa opisuje kako komunistički lideri postaju nova privilegovana klasa koja koristi moć za vlastitu korist, često na štetu naroda kojeg tvrdi da predstavljaju. Vjerujem da sama ova rečenica može biti ključna nit koja se može povezati na svaki sledeći politički sistem koji je slijedio nakon komunističkog, koji smo i sami živjeli, a koji se prije svega odgledao kroz jedan dugogodišnji pristup vladanja DPS-a, a zatim i kroz ono što je savremeno vladanje novih opozicionih struktura koje su prethodno preuzele tu vlast. Pokazalo se u jednom i drugom slučaju da ono o čemu govori Đilas, a to je da zapravo su ovi sistemi daju mogućnost koncentracije moći i zloupotrebe moći, da to prosto kao njegov zaključak prevazilazi vremenske okvire i nije ideološki vezano, već naprotiv da je jedna manjkavost svakog političkog sistema koji je bio tada i koji je uslijedio nakon toga. Naravno, drugačije su okolnosti, to treba imati u vidu, ali mislim da u savremenoj Crnoj Gori i danas je izazov osigurati da se demokratski principi očuvaju i da se moć ne koncentriše kao što je to bila situacija sa sistemom tada. Ja smatram da je Đilasova kritika koncentracije moći zapravo upozorenje u opasnostima bilo kojeg sistema koje ne postavlja mehanizme za sprečavanje zloupotrebe moći. Njegova analiza je duboka introspekcija o prirodi moći, ideologije ljudske prirode. Pruža uvide koji prevazilaze vremenske okvire i postaju relevantni za sve savremene političke izazove. On argumentuje da komunizam, iako teoretski zagovara jednakost i ukidanje klasnih razlika, u praksi stvara novu elitu koja monopolizuje moć.
Ova nova klasa sačinjena od partijskih lidera i visokih funkcionera koji umjesto da služe proletarijatu i opštem dobru postaju glavni korisnici privilegija sistema. On to vidi kao izdaju osnovnih principa komunizma. Umjesto društva bez klasa, komunizam je prema njemu stvorio novu klasu koja je možda čak i opasnija bila od buržoazije koju je trebalo zamijeniti. Ova nova klasa, kako on konstatuje, koristi ideologiju kao sredstvo za očuvanje svoje moći, često potiskujući disidentne glasove i kritičko razmišljanje. Rekla bih da je zaključak ovog prvog dijela da bez demokratskih institucija i mehanizama nadzora da se moć lako zloupotrebljava kako tada, tako i danas. Mislim da je posebno relevantno čitati ovo dijelo s aspekta savremenog pristupa u tranzicionim društvima kao što je crnogorsko društvo, jer se mnogo toga što sam upravo pomenula itekako može prepoznati u svakodnevnom životu svih nas. Drugo, Đilasovo upozorenje o opasnosti ideološke ortodoksije i kako se može koristiti za potiskivanje disidencije, rekla bih da je ključno. I u savremenim demokratijama polarizacije i ideološke rigidnosti mogu dovesti do istih problema gdje se kritični glasovi marginalizuju u ime veće dobrobiti ili nacionalnog interesa. Vjerujem da je ovo nešto što je manje više svima poznato. Danas je postalo vrlo izazovno imati svoj stav, imati stav koji odudara od onoga što je opšte prihvaćena mantra. Ukoliko sebi date za pravo na bazi argumentovanih činjenica da kritikujete ono što je jedna ustaljena praksa, iako vidite da to prosto nije dobar pristup, svi oni koji na taj način pristupaju politici i političkom životu znaju kakav to teret nosi i kakve to probleme zapravo nosi. Mnogo je lagodnije i jednostavnije ukoliko sebi date prostora da se ne bavite ovim pitanjima, ali sa druge strane, eto, možda je to i neko prokletstvo ili neka genetska predispozicija koja vas tjera da se borite za nekakvo opšte bolje. Neću ići dalje, ja ću samo nabaciti par teza o kojima bi mogli razgovarati, za koje vjerujem da su negdje ključ ovog dijela. Koncentracija moći o kojoj sam govorila, opasnosti nove klase. Dakle, kao što vidimo, svaki put kad imamo smjenu same vlasti, mi zapravo svjedočimo preuzimanju onih mehanizama kontrole i moći koji dovode do stvaranja novih klasa, novih privilegovanih pojedinaca i grupa, a na uštrb onoga što je opšte dobro. Važnost građanskog nadzora, o kojem je i Đilas tada govorio, iako u takvom sistemu to je zapravo bio jedan potpuni paradoks, ali to danas imamo u savremenom društvu i vrlo je važno gajiti ono što su građanske vrijednosti i aktivni građanin. Medijska nezavisnost, dakle propaganda je tada bila glavno oružje koja je uspjela držati čitavo društvo pod kontrolom. Vidimo da ni danas nije ništa drugačije, ako je to onako oblikovano u jedan medijski pluralizam i dostupnost informacija, ali kada formirate razmišljanje na bazi informacija koje vam se serviraju, u suštini vi se nalazite svakako pod uticajem propagande ili, ajde da nađemo neki drugi termin. I ono što je vrlo važno, rekla bih da je univerzalnost Đilasove kritike, kao što sam i pomenula, njegova kritika koliko je bila relevantna tada, relevantna i danas i zato vjerujem da je vrlo važno čitati ovo dijelo ne samo u odnosu na period za koji je napisano, već i iz savremene perspektive. Hvala. Hvala. Jako znam, Vlado, da ćeš imati komentar na povezanost nove klase i današnje situacije u slovenskom društvu, ali prije toga samo jedno pitanje. Ipak se radi o festivalu savremene književnosti. Mnogo se radi oko Đilasa i oko njegovih pripovjedaka. Zanima me samo tvoje mišljenje, poređenja stila pisanja nove klase i književnih dijela Đilasovih. Jer ipak nova klasa jeste politikološko djelo, ali ima tu nekih itekakvih dubokih lirskih rečenica koje opisuju ne samo društvo, već i čovjeka i drugove i stanje i njegovo sopstveno viđenje i sebe i svijeta. Da, probat ću da vam to objasnim na sljedeći način. Dakle, s nama je večeras za nekih pola sata promovisat ćemo i njegov najnoviji roman Antoni napušta Boga, najbolji kolumnista u regionu, pa neka mi kažu da griješim, kolega Andrej Nikolidis, koji dakako jednako dobar u kolumnama i u prozi. I siguran sam da takvi kolumni ne bi bilo da nije takvog narativnog stila, odnosno da ne barata vješto strategijama pripovjedanja. Nesumnjivo je kad čitate novu klasu
Ajmo da pretpostavimo da ne znamo ko je autor. Prvi put se srećete sa tim štivom. A da ste, recimo, prethodno čitali pripovjetke Milovana Đilasa ili njegove najznačajnije romane, sasvim izvjesno je, zaključili biste lako da je to Đilas pisao. Pretpostavimo da snaga ove studije, koja jeste i filozofska, i sociološka, i kao što smo čuli ekonomska, i koja zadire u neka istorijska pitanja o kojima je kolega Adnan i prijatelj Adnan lijepo govorio, sasvim izvjesno da je to prije svega literatura zbog njegovog stila. Milan Đilas je prije svega erudita i to je ono što je posebna vrijednost ove knjige. Međutim, ipak moram kazati da je estetsko ovdje u drugom planu. Ne možemo o novoj klasi suditi kao književnom djelu. Ovo je prije svega studija koja razara jedan sistem koji je sam Đilas stvarao ili kome je robovao, ajmo tako reći. U odnosu prema onome što smatramo da je značajno za ovo vrijeme u kome smo mi i u odnosu na ono što bi moglo biti domet ove knjige u našem vremenu, dakle u današnjem vremenu, smatram da je neophodno podvući sljedeće. Ako ste pažljivo slušali, ja vidim da pažljivo slušate sve, makar po ekspresijama, i da se mnogi od vas prvi put srijeću sa pričom o novoj klasi, pretpostavljam da će mnogi od vas prvi put imati u ruci, zahvaljujući festivalu Bukiranje i Book Cafe, odnosno Fokalizatoru, primjerak nove klase. Ponesite ga sa sobom, to je poklon Fokalizatora, poklon Centra za građansko obrazovanje, poklon Evropske unije u krajnjem, koja je finansirala ovaj divni projekat i zahvaljujući kojim smo dobili tvrdi i meki povez nove klase, da dovoljnim brojem primjeraka snadbijemo sve biblioteke, ne bili što veći broj studenata, stručnjaka, naučnika, pa i onih koji se zanimaju prosto za ovu temu, razumjeli o čemu je to zapravo bila riječ u ovoj knjizi, zašto je ona bunkerisana, kako to kažu filmadžije, skoro 30 godina u Crnoj Gori. 90. se pojavilo u Srbiji, 2010. u Zagrebu, evo 2024. će skoro tek u Crnoj Gori. Zašto? Pazite, kolega ekonomista nek me demantuje. Ekonomske potke ili teze koje mi pronalazimo u ovoj knjizi zapravo su samo jedna vrsta kulise za scenu na kojoj se odvija bitka Đilasova sa komunističkom partijom. Onom partijom koja je koristila tajnu policiju, vojsku, kompletan ekonomski aparat, javnu policiju za svoje potrebe. Nekako nam se čini da je poznato, jel? Pazite, ekonomske potke, teze odnose se na promjenu vlasničke svojine, promjenu svojine. Đilas govori, koriste se istorijskim podacima i ekonomskim podacima i o tome kako je svakoj revoluciji prethodila neka mijena u sferi vlasništva. Neko je bio nezadovoljan pa je htio da promijeni stanje. Znate, težak život, teški uslovi. Je li to bio feudalizam ili neki drugi oblik društvenog uređenja, ali to su procesi koji vode ka krupnim promjenama ili revolucijama. Što se nama u Crnoj Gori dešava? Kontrarevolucija. Mi smo imali tihu revoluciju ili kontrarevoluciju. U 3 navrata s nama je gospodin Perović koji je to detaljno pratio. U Crnoj Gori je državna svojina, kulturno-istorijsko blago, kulturno nasljeđe, bez ispaljenog metka, prepisano nekom drugom, u ovom slučaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi. 1992. godine, 2002. godine, 2006. godine. To su procesi koji su se zbijali, odvijali tiho. Sprovodili su ih klerobirokrate. Na lijevoj ruci imali su skupocjeni sat, na desnoj brojanicu. Imali su kravatu i odijelo.
nekad su glasali nekog drugog, danas glasaju ove, ali su sprovodili tihu kontrarevoluciju jer su izmijenili adresenta koji raspolaže svojinom u Crnoj Gori. Danas se vi ne možete zaposliti u javnoj upravi ako nemate potvrdu mjesnog paroha da ste bili pripadnik nekog pokreta. Je li to sekularna država? Đilas o tim procesima govori. Stvorena je u Crnoj Gori nova klasa. Ako smo je imali Miloše 90-ih, ove 3 godine imamo još noviju klasu. I u nekoliko nam je teža pozicija. I ja sam siguran da je ova knjiga, ako ne hemijska supstanca koja će pomoći izlječenje, makar ona koja će placebo efektom da djeluje na nas da krenemo optimistično u jednu vrstu borbe. Nadam se da sam odgovorio na tvoje pitanje. Da, nadam se svojoj priči za kraju, ali evo možemo da nastavimo. Konstantno, veoma često čujemo revolucija i u ovoj knjizi pominje se fraza revolucija koja jede svoju djecu. Ne znam da li je on smislio ili negdje drugo prije pomenuta, ali postala i tekako važna za jugoslovensku istoriju, IB revolucije i svega što se dešavalo. Đilas je jedna žrtva od toga, te revolucije koja je pojela svoju djecu. On je bio učesnik revolucije, na kraju je pojeden, ali zbog ove knjige nije jedini put robijao. Kako je nova klasa uticala na dalji Đilasov rad i kasnije na dalje njegovo bivstvovanje u komunističkom sistemu Jugoslavije? Definitivno svaka revolucija jede svoju djecu, od Jakobinaca pa kasnije možemo, ne znam sad koliko bi mogli da pravimo tu paralelu sa onim što je nasljeđe Drugog svjetskog rata, međutim ono što je za Đilasa veoma važno i što treba da znamo, to je činjenica da je Đilas, za razliku od mnogih drugih disidenata koji su se pojavljivali u raznim totalitarističkim sistemima, bio prvi, a ja mislim i posljednji, koji je bio iz samog vrha. Ne treba zaboraviti da je od 20. 30. godina Milovan Đilas jedan od 5 ljudi u političkom vrhu Jugoslavije. Da je to čovjek koji najdirektnije razgovara sa Staljinom. Da je to čovjek koji je autor najznačajnijih programskih dokumenata. Da je to čovjek koji je u samom ratu i revoluciji prešao jedan trnovit put i prešao sve ono što su, i u tom smislu ta njegova snaga je mnogo jača, odnosno autoritet za ono što on govori. A šta on to govori? On po meni daje jednu potpunu dekonstrukciju onoga što je socijalistički sistem i onoga što je teorijska osnova tog socijalističkog sistema, i problem je u tome bio što je Đilas već nakon nekoliko godina, kad kažem nekoliko godina, ne mislim na onaj period razvoja Jugoslavije neposredno nakon Drugog svjetskog rata, kada je trajao proces obnove zemlje i kada Jugoslavija do 1948. godine apsolutno kopira ono socijalističko nasljeđe, nego kasnije kada je to počelo da se razvija. I nekoliko teza. Prva teza, potpuno se teorijski razbija teza koju su afirmisali i Marks i Lenin, koji su tvrdili da će doći do slabljenja države, a jačanja demokratije. To je jedna od osnovnih ideja koja negdje teorijski definiše kako bi trebalo da izgleda jedno komunističko, odnosno socijalističko društvo. To apsolutno nije tačno. To je bila prva stvar. Druga stvar koja isto tako udara u temelje onoga što je teorijska osnova komunističkog pokreta, to je ta teza o besklasnom društvu, jer je kompletan habitus komunističkog pokreta zasnovan na tome da se govori o borbi klasa i da oni jednostavno na primjeru, odnosno on kroz svoju tezu o novoj klasi demistifikuje, odnosno demaskira tu čitavu priču da će komunizam dovesti do pojave besklasnog društva. Naravno, tu je ta teza o novoj klasi, političkoj birokratiji, o njoj bi mogli posebno da govorimo i to je tema sama za sebe. Ljudi su ostali govorili o tome, ne bi se tu previše zadržavao, nego bi se zadržao na ovoj jednoj četvrtoj tezi koja ja recimo to nisam nigdje ranije čuo prije Đilasa, da Đilas znači još 56. godine govori o tome da je sistem koji je formiran u Jugoslaviji ima sve elemente totalitarnog društva. On to
on to projektuje kroz ovaj dio ekonomskog, političkog i ideološkog monopola. Zaboravlja da kaže da je važan dio tog totalitarizma i represivni aparat. On je najbolji primjer kako je taj represivni aparat djelovao. Međutim, to je veoma važno zbog toga zato što on samo nekoliko godina nakon ovih važnih programskih dokumenata pokazuje u suštini da komunizam u tom teorijskom osnovu je besmislena priča. I Đilas ne radi ništa drugo nego svim onim komunistima samo ispred njih stavlja jednu vrstu ogledala i ono što je on uradio sa ovom novom klasom, to je jedna vrsta ogledala koja pokazuje da taj model demokratije koju su oni zamislili ne funkcioniše. Ovdje se vraćam samo na jedan dodatni dio koji je isto bio negdje termin i priča teorijskih rasprava o tome da je navodno Đilas tražio da se formira nova politička partija pored komunizma. To on ne govori i toga uopšte nema. I on je opet tu potvrđuje onu tezu da je on zarobljenik ideja 6. kongresa i podsjećam vas da je na tom 6. kongresu došlo do ukidanja svih masovnih organizacija i do transformacije Narodnog fronta u Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije, koji je trebao da bude jedna vrsta političke platforme gdje je trebao da se razvija taj politički pluralizam i demokratizam. Kako je to završeno, znamo, i upravo u tom dijelu Đilas demistifikuje čitavu tu priču. I ovo izlaganje ću završiti jednim malim osvrtom na ono što su sve kolege negdje rekle, referišući na ovaj savremeni politički moment. Negdje sam, čitajući neke kritike ovog izdanja Nove klase iz Hrvatske iz 2010. godine, neki od autora su govorili o tome da je recimo pojava Nove klase, upoređivali su pojavu Nove klase sa tezama Martina Lutera iz 517. godine. Ja mislim da apsolutno to ne može da se primjeri, barem kada je priča u Crnoj Gori u pitanju, jer da smo u Crnoj Gori imali ljude koji su razumjeli i koji su bili spremni ne da čitaju Novu klasu, nego makar da baštine one vrijednosti programskih dokumenata, mi ne bi došli u situaciju da imamo 89. godinu i da potpuno prespavamo jednu situaciju i da dozvolimo da se na tim vrijednostima, da se na toj tradiciji socijalističkog društva razvija jedna nova klasa koja sada ima neke druge elemente o kojima opet on govori. Možda sam malo otišao preširoko, ali možda će biti prilike da i detaljnije o svemu govorim. Miloše, pošto ste i tekako detaljno objasnili Đilasov pogled, a i generalno se dotakli malo kako to rezonuje danas. A možemo li malo dublje da uđemo u to kako je u posljednjih 30 godina, kako smo došli od Đilasove Nove klase do ove današnje Nove klase? Ja ću reći također da, možda sam zaboravio da pomenem, da je kontekst, kad je knjiga objavljena 57. godine, tada je Socijalistička federativna republika Jugoslavija bila primjer prosperiteta. To su najbolje godine komunističkog sistema. Tada se zemlja ubrzano industrializuje, zapošljavaju se ljudi, žene počinju da rade također. Tako da i to je jedan period emancipacije jugoslovenskog društva i toliko je, kad se ta stvar uzme, izvadi iz konteksta, šta je zapravo Đilas 57. napisao i zapravo predvidio kako će sve da se završi. On je predvidio da taj sistem, ukoliko ne bude evoluirao i ne bude prihvatio premise kapitalističkog sistema, kao što je danas slučaj u Kini, on mora sam od sebe da se uruši. I svi komunistički sistemi koji su zadržali situaciju da se friziraju statistički izvještaji, da se uljepšavaju stvari, da se ne otvara ka privatnoj inicijativi, doživjeli su kolaps. Osim jednog, koji je danas druga najveća svjetska ekonomija, to je Kina, koja je prije 40 godina napravila odlučan iskorak, analizirali su, 5 godina su imali timove ljudi koji su analizirali sve sisteme komunističke i rekli da kod njih ne radi ovo što radi u Jugoslaviji, u Sovjetskom savezu, Mađarskoj, Rumuniji i ostalim državama. Tako da ono što je Đilas, čini mi se, propustio da kaže, da je mogao da ponudi rešenje, da se mnogo više radi na privatnoj inicijativi i da država treba da se transformiše, kako ne bi doživjelo ovo što smo doživjeli zadnjih 30 kusur godina, kad, kao što sam rekao, došli su na vlast ljudi koji su rekli da će oni da unaprijede komunistički sistem tako što će dovedu privatnu inicijativu. Međutim, pravila su bila nejednaka
i to je dovelo do ogromnih nejednakosti u društvu i ogromne stope siromaštva. Ja ću vam dati samo par podataka da u Crnoj Gori 545.000 ljudi ima problema da se stavi kraj s krajem. To je statistički podatak, zvaničan 2021. godine, da 17.000 ljudi živi sa manje od 2 eura dnevno, da 115.000 ljudi živi manje 7 eura dnevno. Tako da to su sve recidivi onoga što nam je ostavio dijelom komunizam, nereformisani i dijelom ratovi koji su se dogodili. I naravno u tim ratovima se jedna klasa stvorila, takozvanih tranzicionih pobjednika, tako da možemo reći da je prvo bila nova klasa, pa je bila tranziciona klasa, pa je ta tranziciona klasa evoluirala u tu beskrupuloznu klasu koja je na kraju počela da kontroliše sve. Znači, vi niste mogli apsolutno da radite na bilo kojim stvarima ukoliko niste bili manje više na istoj talasnoj dužini sa njima. I ono što je jako bitno da kažem da je nova klasa zadržala tu partijsku pripadnost, partijsku knjižicu. Međutim, razlika u odnosu na komunistički sistem je taj što su u komunizmu svi imali karticu, svoju, da kažem, člansku kartu, ali su birani najbolji da rukovode preduzećima državnim. Ne kao danas. Vi danas imate ljudi koji su za 5 minuta postaju članovi partije, istaknuti članovi partije koji rade najprljavije stvari i oni na osnovu tih svojih prljavih stvari koje rade postaju dobri menadžerski kadrovi. Dok je komunizam imao, dakle, i tu situaciju da svi morate biti članovi partije, međutim, komunizam je promovisao najbolje u društvu. Oni su uzeli iz onoga bivšeg sistema takođe ljude, kako u ekonomiji, tako u diplomatiji, tako u drugim sferama društva i na neki način ih abolirali od Drugog svjetskog rata, od cijele ideološke situacije, tako da mislim da kontekst 57. godine kada je nova klasa urađena, mislim da novi političari, svi mladi političari, da kažem, ove nove generacije koje dolaze, treba da pročitaju novu klasu i da ne dozvole sebi da se pretvore u novu klasu, jer nam ne treba nova, beskrupulozna, tranziciona klasa, treba nam klasa koja jedan dan dobila izbore, sljedeći dan izgubila izbore i ta klasa treba da ode, a ne da se vječno zadržava i da se reciklira i da nemamo nove ljude, jer na taj način jedino mogu da stvore prostor da ova država konačno malo prodiše i da krenemo, što se kaže, naprijed. Hvala. Ana, od 2008. godine detaljno pratiš političke promjene u Crnoj Gori i suštinski glavni analitički glas razuma u Crnoj Gori. Ako mogu tebe da pitam, nije jednostavno pitanje, ali koji bi bio savjet novoj beskrupuloznoj klasi u Crnoj Gori da se nešto desi, da se nešto promijeni? Hvala, Miloš. Evo da pokušam to da, kao odgovor na ovu posljednju tezu Miloševu, koji je negdje iznio, dakle, ono što bi on želio da vidi, ali pitanje je koliko je to realno, posebno ukoliko imamo u vidu da imamo jednu osnovnu grešku sistema za koju vjerujem da manje više svi smo oko toga saglasni, odnosno politički sistem koji u cijelosti odudara od onoga što su ustavno određenje Crne Gore. Kad to kažem, mislim prevashodno na to da u Crnoj Gori odluke donose partije, da mi ne znamo ko su ljudi koji zastupaju i predstavljaju naše interese, da smo napravili jedan piramidalni sistem u kojem oni koji nisu najbolji zapravo dobijaju priliku, osjećaju odgovornost i obavezu prema partiji koja im je dala tu priliku, nemaju apsolutno nikakvu odgovornost prema javnosti ili građanima, zato što ih mi manje više zapravo i ne biramo, niti znamo ko su. Vrlo često tim ljudima to je prvo i jedino zaposlenje, mjesto gdje napreduju, gdje se usavršavaju, gdje ostvaruju svoje rezultate i za njih je to pitanje biti ili ne biti. Tu se onda gubi ono što je nekakva osnovna ljudska nit, to je da probate unaprijediti sistem koji živite i da unaprijedite dobrobit ljudi koji vas okružuju. To nije osnovni cilj političkih elita u Crnoj Gori i mislim da je to sada svima evidentno. Govorili ste o onome što je bilo jedno nasleđe u prethodnih 30 godina, živjeli smo i doživjeli da ta politička klasa zapravo stavi primat na ono što su lični interesi, lična bogađenja, korupcija. Imali smo jednu političku elitu koja se potpuno otuđila od samog naroda i vjerujem da je negdje to i opredjelilo ono što je doprinijelo kraju jednog takvog sistema vladanja. I dobro je da je tako. Ono što se očekivalo posebno
od strane građana je da mlađi predstavnici nove generacije političara koji su došli na vlast na platformi da te mehanizme treba minjati, da treba drugačije se odnositi prema politici i onome što su javni interesi i javne politike, umjesto da su pokazali ono što su zapravo obećavali i pričali, zauzeli su postojeće mehanizme, zauzeli su postojeće prostore i nastavili da imaju lične benefite od onoga što politika zapravo donosi. I mi smo postali taoci političkih partija u ovom trenutku. I ja sam sigurna da do promjene ne može doći ukoliko se ne promijeni politički sistem u cijelosti, odnosno izborni sistem. Uporno o tome govorim, mislim da je Crna Gora sazrela za otvorene liste. Ja mislim da mnogo veća odgovornost bi postojala kod svakog pojedinca koji bi smatrao da je dovoljno dorastao da može vršiti političku vlast u Crnoj Gori ukoliko bi bio direktno odgovoran onim biračima koji ga biraju. Dok god su političari odgovorni političkim partijama i od njih im zavisi posao, jer drugu karijeru nemaju, od njih im zavisi plata, egzistencija, budućnost njih i njihove porodice, ne možemo očekivati da bilo što može da se promijeni u ovom društvu. Eto, tu bih mogla. Hvala puno. Prije kraja, ako može samo par citata iz ovog dijela, koji generalno sublimira ovo o čemu smo pričali. Lenjinovu epohu revolucije smijenila je Staljinova epoha učvršćivanja vlasti i svojine, odnosno industrializacije, da otpočne ona tako željenog, mirnog i sitog života nove klase. Lenjinov revolucionarni komunizam smijenio je Staljinov dogmatski komunizam, da ovog zamijeni nedogmatski komunizam takozvanog kolektivnog rukovodstva, odnosno grupe oligarha. Sljedeći citat. Otuda, ako je pripadanje komunističkoj partiji pre revolucije značilo žrtvovanje, a pripadanje profesionalnim revolucionarnim najvećom čašću, sada kada se partija učvrstila na vlasti, prvo znači pripadati privilegisanoj klasi, a drugo njenom jezgru svemoćnih eksploatatora i gospodara. I na kraju, rečenica koja je najviše ostavila utiska na meni, sloboda se u ostalom i ne može svesti na veći komad hleba. Hvala vam puno. Kao što je Vlado rekao, molim vas, ko još nije, neka uzme svoj primjerak nove klase, jer nova klasa je štampana da dođe do što više domova u Crnoj Gori i da napokon stekne mjesto u Crnogorskoj republici koje je uskraćivano 70 godina. Hvala i samo još jedno obavještenje. Dakle, slijedi također zanimljiv, vjerovatno i zanimljiviji program, da se kolege ne uvrijede. Dušan Pajović razgovara s Andrejom Nikolidisom za nekih 10-15 minuta. Uživajte.